Zdravo svima! Ja sam Isidora Janković. Po zvanju sam magistar farmacije, medicinski biohemičar, a bavim se nutricionizmom i kvantnom medicinom. Već više od 10 godina primenjujem na sebi i učim o pravilnoj ishrani, o zdravim navikama i čišćenju organizma. A više od 3 godine se profesionalno bavim ovim poslom. Cilj mi je da vam kroz naredne videe približim barem delić svog znanja o pravilnoj ishrani, zdravim navikama i značaju čišćenja organizma. Odnosno, kako da naš organizam vratimo ili dovedemo u stanje da radi najbolje za nas. Slobodno možete da mi pišete koje teme iz ovih oblasti vas najviše zanimaju, a ja ću se potruditi da ih obradim. Do tada ću vam prikazati videe na teme koje sam već obradila, a to su najčešće pitanja mojih klijenata u prethodnom periodu. Vidimo se i pozdrav!